Сатпахча дача тапхырне кычал чилайшы хучик камалбаге цейлче. Шагы транспорт пашуремели шумалықсыне прағышланы бешіғынна. Пахча жезене візенчен ытларахыжы пенсионерзем хызен лаптыкне жүреме кычал пілдірхебедан лаштарзан самай хақларақ пуласы башырғандарад. Шубашкарда бурнаганзем пызык тухы шилесышын малашниды шавебех дачызенче эшлеші. Шагы тада ыты ыйду хуравне перін пулдарулы хушкани шираре. Пөлдер кашни гундени бегех адал лешенне ширлагын бабуштарма жүреттем, учызывлышпа шучындалықпа келенеттем, Азайлет Тамара Ульянова. Кыжал хаксем ужыны не була пидех тұқса жүресі пульметет херарым. Хыжы береші уйхенче жүреме проездной дуянна, виши бинненге ларнывал. Шапла уйхри расхудсем виши ирне жылды бетан лаштарзан, твады худытла юсня. Шавағытрах кунранытларах түлеген земде бур. Шагы сатпақча ыштавырнашнен женде келет. Мінжухле инжерех шавын жухле хақлырах. Чывашенле баян проездной бажюреме майбараган ширемулды хулажум маршрутжа. Анжақ маларах бір документ патруль буспада автобуспада жүреме булна. Хаге ол чырденге. Чинзене шағынбек туртарза Чуваш автотранс панкруда духаспатне житня. Шағынба кыжалге кырлач уйхенжен шене ерге ешынна. Халі троллейбуспа шитчер, автобуспа жүреме шитчер алла, егетерлі транспортпа жүремелі проездной пинде аллы денге дырать. Шыртме уйхен пірімбішінжен хулажум чугун жул транспорт жевалиде проездной туянма буля. Анчақта бір транспортпа жүрене тыгаксене жеш саплаштареш. Пирен проездной сене пидерчеш, пенсионер сене. И пир проездной сене штата каймас, пирдим пенсисем печке. Вот нелегалас. Нимде твои маспарепи. Ачасем вали тусаилеш, ачасем не пулыш, аще ширла, внуксем вали тусаилеш тоже ведь. Кайса тусаилей мастын ширла на пхмасыр пулмашвыл тоже. Унда удобрение келі, навоз келі, проезд келі, аштан ұқшады баспай. Бұнылды денгі чымалдан, қай хирықтвады денгі. Пір шөлі бол, пір ене, шергенгі келі, почти пір шында, қағышына қайса келме. Мүншін шақлады ұрышына. Республикан эш министерствен пілдернедіріх піремеш кварталда компенсация илме улдыбин ветеран заявление бана. Візен тыгагызыне пуре 2 миллионда шербин денгелік саплаштарына. Республика хысненже шакнавали тебір вадыр миллион денге бұқсағуна. Компенсация проездной хаген 20% бетан лажать. Шыралы денгерен ытларах марвал. Чилайжа унжын заявление 21 деть. Пенсионерзем малашне кальжазембе вора имжам дуянны жух перегетлеме жутлайшы. Шимішсене де сағалрахлардашын. Пассажирзен шуджа халех чакна автобусем демалдан хилле тулымар. Транспорт министерственже чакна хаксембе мар шандалы кергелензе житмени бешігіндараща. Маларақ датчына жүрегензен валле шулла хаксене кышт улыштарасы бергесі махус катны булзан, журналистембе иртерне брифингра немелле улжыну да пулмасы берге галареш. Чывашенгаларым валле Алиса Александрова, Екатерина Храмкина, Игорь Ульянов.